o ka ko va le pisa so ai me share observe fa mai o va le kongi pau ere ke re ka wanga va le pe afufua ile ka ua el palemia mala malanga lenga mai ere me fai el va le nga o ku maula loinga le ka ua or kangaka por palemia leng sa wai wa ka mafale kungu wa kofo la kungu wa ingu la kungu i mea nga fai i le varu masinga le kenge ia e kere anka o el palemia alanga sfuru lima kakara e sulu lima miskala e kongor kapengeka ola ko uma anka kakoa ma ngai ora ko fai uma kere o kemika ke muli ala ko fai unga mala ko mera e fai aisea langa o inga e ere siaki o le leima leanga aka ko kirkiro ngeri kero menga fai ele chapipi i kausanga wakia i sa ko konfoia wi ya langa ere se ku angai mo se si paki en fai onka filfilia po le leipo leanga me la fai pawa me o le le me uma wa foi desse pa aqui foi nga siaki ai me la fai ai nga o ku la i mai le pa aqui mo se kaimi mo o nga ko kikirelo o ko se fale con nga yengi o ko se fale con nga maka ngo lo fale con ngo ku la i mai le group le SSIG mo kula mai le SSIG e kula mai le SSIG o kwa mafanga mafanga pulepa wa leva ka usanga o fakar ngo ngi radio Samoa kero ka mi mai karngo mau ala ku Samoa makarngo asa ngi nga hotel o ke alu ngola ko hotel makarngo makari ai mo mai ka o ngo winga ia mo lo monga so o ko ale le ya so ma foi ele se me vai mo ka lo se leanga nei so opposition aka mo en kala pale ngi vai skasio mesa o ke mai ka winga pe o ke man kuaia e kulepa sa kulepa pe konu 5 milion e ka ko kala fu ya 5 fam kala mali ke nga sau avela nga kalsanga ya ngwanga mawanga me yo afengi forgiven debts e for ngame e me nga ko singa ilo ma fo ya kulepa famakala me kia umereka o forgiven debts e ma fai on kalsanga ia ku kangolo fai ilalo o palmio e kiersa o filau fa pe soli o ka como ale fe ka uso le ka kusamo o be ngis ka ko ka la fu e be se uma pe a fai ka ke entaro ngame o forgiven debts ke ni lo po fai pe ngame pe le a ko ngame nga i me o le ku angai no que ngai se fai ngamalo lo que amaya ni ai kia fa penga e so que ka ko fai ngamalo ai ele so ngi ka fa le e ke ngai ele ku malo e se kia ke sa mo e siria ku lo me la fai a fa ngai fai ngamalo o lo ai ngamalo sa nga as an opposition party po se ku ngai mo fa ngai fai ngamalo se ai kia fo ngai la ku mo e fa le ai fai ngamalo fa le ai so fu o ka ka malo e ke ro se me mari ke wa sai ke mo va kalo ne kulepa le la kalo e ngisu me la kia e kiri mo va ke kulepa si ka si kalo kulepa e de yo ke mi wa ka wa onga fai se kulanga foi lele ale o fai pule le form 2 awangi e songa finga ngalo e kamo e finga paloka onga manga ko sai ke onga kai e ka kau onga yai se mama lama fa perkania le kikira e se fai pule e mfai onga malanga e fafo masa iri manguia mo Samoa
ngā lei ma fora o siringa e le whainga koe kikiro ka ko maro se kula fonga foi le a le o le o ngā se sui il fong tu a wangi ka moe ia e lua me ngā lei ma fora o siri o me mua lo ma fau ia Samoa inga ia se mara mo fai pule lea pe aru fa kau ave le ngo Samoa inka kome ai si mai mangi mea foi le e mo me se mangu ia Samoa o vai ngal ngol nga le nga fua la fisiri sama ko kalongo ma mangisi ole ola malanga le ngo singa I kule o Asia ala la vai ai au palmia ia kofilau fa pele kala sauia oe laule ka ua ia miska mai la kom fai pulenga fai miska ngol malanga le ai nga mako kalonga ka nga mai fa maungia langa sa mako kalonga fa kasima ma fa sa resi sa fa pe ko e kofilau o mai ave ngai fai pule ia la uma le temo fai pule le ai masela come fai kongole o moka no winga la kwa I moe le mo fai on ko e isi ni kiuke o e fa foi e so sangue Samoa onga e ele kula foi le ele o mamna makele nganga pa o feu ka ngai ia sa ka fonga inka ka fai upunga kai mio ma fe ai ngai ko inga e fonga nge fai nga me ya ko di lavan ko per ka ko fai nga maro no ele fai nga malanga abela fai pulla ngi ko inga ele ia wa kele kongol por fonga le tem lenga ngai lenga lenga ma fuola of city le ya kulepa ko kiro karinga mo ya kulepa afa pea o yese si o yesanga sanga doctor po sanga master po sanga bachelor degree ai fiesa wal politiki onga mafofau o nga kamainga averang fai longa kau lunga le ulu o karinga kulepa averang fai longa kau lunga le ulu ele a nga kongol moka e sau kongol moka o ko fa o ka ko fa ko inga fai kongo upo Samoa sa o le lankal o mori fo lankal alar mele fai ngi wala ule valea wala ule le malama wo anu social media wo ula ye ule ka ko fai pule ule ka ko kai akerengo e ko se ko fa nga lewa ingu e Samoa ke mi I kongo le varma singa lua se lau ficus fulu milionga kala wa maku waku I kongo le varma singa o kongo le varma singa ele se ainga mo Samoa ele se ainga ko fa lenga ka mai ke ya so yo ke ave la fa longa ka ngolo yo ka ko fo ngemi o failo o failo nga ku lepa o economist na ke fa nga ua yo mo o fo ngeo o development si Congo o se nga ke fa nga ua se meo o le Congo se kumalo ai masara ke mingi le wa abele ka 2 milionga o I Congo la ba I long failo anga fa pe fa nga kaula ku le plong failo o ke fa ku o le kumaro sili onga pengifiki ma sili onga ola I Congo pro kicking o le pa nang fo le ka long failo ngal mele ako salo le pa le si I kumaro le wa sili onga mafakia I fa nga fa por kiki